Le 13 septembre dernier, 120 bateaux débarquent à Lampedusa. En quelques heures, des milliers de personnes entrent sans droit sur le sol européen. Τα εγκληματικά δίκτυα που εκμεταλλεύονται ανθρώπους συνεχίζουν ασταμάτητα τη δράση τους. Kodėl diktatoriai organizuoja hibridinės atakas prieš ES valstybės? Nes žino visas skylės mūsų teisinėje sistemoje, mūsų išorės sienose ir todėl sugeba sukelti chaosą. Jie naudoja suklaidintus žmonės kaip ginklą prieš mus. Por todo ello necesitamos una política migratoria común europea, que sea solidaria con quienes necesitan protección, que garantice el control de nuestras fronteras, que tengamos una migración legal, segura, vinculada a un empleo, que luche sin descanso contra los traficantes de personas. Άμεση λοιπόν υιοθέτηση του Συμφώνου για άσυλο και μετανάστευση ως η μόνη λύση. Das wird ein hartes Stück Arbeit, aber es geht. Vielleicht ein Grund, warum gerade alle nervös werden. Die Schmuggler, weil ihr zynisches Geschäftsmodell bedroht ist, die Mitgliedstaaten, weil sie sich festlegen müssen.